Puluni gas e hebran sa dumpen methang sa hem kang pupon. Pini therepo ni pain korasil kem homtar ni puluni gas e hebran sa mai phum ka son teron lapen chun bang gujap son tong bi atum chepatir pi ponsi. Methang asa hem ki dukinang sot puma tha ponsi RDP ponlo. Puluni town committee atum pen singki chathan ponsi. Puluni town committee atum pen ta gas e phanman pi pon pen gas e asa hem puluni a hithi adunga hem along pi pon Pini puluni gas e head branch atum asa hem kang pojai megdeng ponlo. La so along aluhi man peng central committee pen gas e general secretary George Timung la pen gas e mai phu atum sitami chetong dun. La so along puluni town committee president puhorong forward commissioner Dilainti rongasar bida singh be puluni youth development committee president Rontu Tokbi la pen kapre ke thikiting atum chetong dun si puluni along ta Koson si gas ia song kang tang nang jima pu alama puthak sitami bidi sore chethan pon ringti la so along George Timung pen ki jutsi amai ahod lam thik ki than pon ki khaing thu lo nang long ri paklar lo nang pu athi pn pon si pini la puson phuluni along gas ia sa hem kang pu pon long loki isi misen asai lo pusining je pon La son non pen ke phuluni along ta gas e song tang rak do pon pu pusi gas e klembang phuat tum pen pherang kia thengno long lam thinang jai dun phuluni pen siva be report ke news Sia song dak kulunia ro pang tangan bukan dak tathir klub sia sai ham donain bukan dak neli samai apon mesen pen cetong dunong la pen lama pangjar longge ni samai kopai kasili tuman apa mau pidekan bil Charlie song 1959 ru sa Protap Chondo topi la pen ganjiram timung Lapen betul, lapen man ke dongkar dia tu hopen kartu dari pansi cuma dulu. Lapen betulan, KSA dekhat, di sebelum ke dongkar dia tu hopen dari pansi kartu dari pansi cuma dulu. Lapen betulan, regional committee pen ada hopen kartu dari pansi cuma dulu. Students Association Puluni Head Branch Sai Hem Pinikang Purnai Long Nilitum Central Executive Committee Patana Papa Nilitum Ninglok Penchurolo Lapen Pini Nilitum Central Committee Pen Lapet VP Bahini Lapen Organizing Secretary Avocado General Committee President Secretary Lapen Ward Commissioner Puluni Town Committee Puluni Market Committee President lapen colleagues tuman dan tamne alang litung men grupo lapen laso ahem mate laso office three group ipan anam sime han pipet sini laso office bag itu body kote saya em lapu non kampu lok bang enjoy kilo same laso api laso anung itum ko ane reklame kache paduk la bang en natum chini ne date the la pa tum lok mas lang chira mai chitu dun wala la bang bal tum chini ne date the laso athai ne tum chini paklar itum la so hem kangpu long itum long charap dun colony town chairman khai moja singrong hang sitameli tum han nang che paduk dun nang charap dun la pen adak colony bazar committee president aki hai puhorong har samile tum long che paduk dun tiklo nang charap chitu dun tiklo lapen betulan colony ward commissioner agi hai dilai kis kami itu melong kiram itu dan pensi itu aso sai hembange itu ponong no sai hem udah pen ke non mal ke pini ke 29 lo mati di itu ada conference do 5 6 7 conference do la conference that sini tum la sayang deng man ke pangcheng ton ko sai ke cheng sia sai ni tum ke pangcheng bani lage school visit
keceng sia saya yang ada student organization berarti student school kosan si kimi maheng normal so kecini bang kinang sama tadi nah si laso conference judet lang tadi itu laso sayang deng main pangceng pan itu keceng sia sayang ang deng pa keklaim monji lagi school visit arong itu lah perlu ni yang kang long arong school long itu tampo LP school ME school high school penceng long arong school long itu tampo jaga aci cara damge school yang jadam dia datang dadu lapen aja school long ge student abi pin atum dadu nah sila lahai along lang ini itu bawa iban ko lang kon po lapen so school perlu ni riang da angkang long so amo bangai pacing tur ban pansain tum bawa iban po kaing tur lonang long ripak la lonang pu nilitum KSA ang long po amutu central committee hoi bang ke rong thang dipu pensi climate bomb lo lapen ko an ma khai phan kit song ni kit song pon khai phan kopi ma education na hin punon economics na hin punon socially punon KSA nglo pho central committee hoi pe hadak siklam ek bomlo dipu pensi lapen Hauraghat regional committee bangke dokmuka office pensi claim pon ek bomlo pini nang litum phan si berta kimena pachini gang tung bang lapulo Hauraghat regional committee under the Puluni head branch under the presidency of Mukasong and Secretary Gojabson lang lituma President and Secretary hot pensi pini bangke arni kemer ni Puluni town under market and low mat KSA ngong po head branch office in Pupon iglop lapen laso head branch office kang Pupon laki ingsi nilitum Hauraghat regional committee punon central committee punon office long kopi koson ma a process hala central committee long direct nang leon social issues punon economic issues punon kopi ma anti social element drugs pencenglok alam ki punon kapre asai alam ki pustame central committee Hauraghat regional committee long le aprang dak emergency fund bangke dak Puluni head branch office long le lak Puluni area bangke pini pen banget nang humri ba nang birta ik tamelok central pen Hauraghat long nang le Hauraghat regional under nang le aprang laso media ma platform ba tru pen nili pachini kang tung bangke Puluni head branch ka pang tangi fan lok ke Puluni head branch of president secretary chot ke bhani vet chot ba colleagues tum chote chok ke Puluni along ria rat Puluni area youths tum arong asar pencenglok risobasa pencenglok klingdung klingsar pu arong tin lapendak market ira pen ko ana youth and welfare youths atum an KSA long Puluni head branch pang tangi pansi dak youths tum han nilihin pen chuni rekai go thank you